Hello guys, mayam bataram noksari. Matam kuirabagi tungda ngasi sumayam gidamakta yamna nungaiba. Adum tabada ngakningai oigadaba wari mapuduna laksari. Aije matam khara chillubuna maram oiraga mayamda wari lanthokchaba ngamjadi haidana mayamna su warobidana bahijari. Ngasi gi wari sisu nungaigani haidana khale. Machana mama hatpagi adugumnaba asengba thokiba thodok amagi matang do oigadani ngasi gi wari si kamain tabgi habadu mayam puna taminasi mayam puna khangminasi. 4 October 2018 हाइरिबा नुमित सिगी अयुक पुंग अहुमगा मिनिट कुंथ्रा चटपा मतमदनी मुंबई गी लखनऊ वाला कॉम्प्लेक्स ता ममा मचा खनरमी खनबगी ngahaki matungda mama du bathroom manungda changkibaduna kona ina thallaba pulda fanghi masina masi oikhraga matungda tholakpa thong amadi thodok haiba tare maduna amuk hena kiningai oiba akhoi gi ngakningai oiba mane मागी मचादुना कैदौगे हाइबाबु ममादुबु हॉस्पिटल दा पुखटपगी महुत्ता लाइसंग अमदा पुरखि अदुगा पूजा तौनबा हाइदना पंडित अमसु कौरमी मफम अदुदा पुलिस लाकपा मतमदसु महाकना कै हाइगे हाइबदा तौरिसा ब्लैक मैजिक नि अइना अइगी इमाबु हाटपा नत्ति हाइरमी अदुबु पुलिसना इन्वेस्टिगेशन चथबा मतमदा फंगलकपा अदुदी कनामतना खल्लुदबा अदुगुमलबा म ओइखि ngasiगी वरिसा कमाइना तौबनो करी मतांगिनो हाइबदा पुन्ना खंगमिनारसी ngasi warisa machanupa amana mamabu hatpagi adusu angauba nisha chabana chingba tawsallagani ko adugumna case amakake warini mayam Sunita Lather murder case punna taminasi Sunita Lather haina su khangnaba nupisi chahi 45 surabi fashion designer amane amadi former model ne mahak matam amada Mumbai gi glamorous industry sida mahak su top pa misak am oina khangnaram magi punsida mayam ne hekta fangnadaba mayam gi dream life ta mahak hingi haba su yari fame beauty talent mangonda loina yauri adubu pumna mak lay haiduna su matam di ahong banai afafataba pi haibaduni ko magi modeling assignment makhata na laikhidi sale thum tanaba hotna rakhibani aduna sum war abanina masagi mayum phawba yonthokpa tangki Lakhanaw wala complex ta laiba magi fajaraba yumdubu yontoklamle haraga mak rental flat amada laiba taki masina adum khangle mak financial struggle aduki matik thingnari haiba 2011 da mahak Kuldip Latharga divorce tokibani magi nupasu tonganba magi thokpa lambi amada adum chachai amadi Sunita na magi machanupa Lakshya galoina na laibani adubu ani dugi relation haiba tare ko marido yamna fana leiramdi makoigi marakta toxic disturb amadi drug fuel environment amadani ba ladies kedoge habada Sunita nightmare adum lai lawba khongba adigi chanting tawe ko om chant tawe spiritual advisor ga unai ma wakal ingna lainingba sengna lainingba adugum laba oiram basu yai mahakna mental peace ki damakta adumna tawjaragasu Lakshya dadi ayatpa oina thoklammi aduna nungtigi su khatnai makhoi ni se aidi mama machani do khanai abani ko mama macha oi bai khanaba khnate drug addict ki class amane maduna yum aduda leiriba makhoi ani khakta tapna lapthok narakpagi macha kama su oiraki Lakshya Lather si chahi kunmari sore mahak su model ni Sunita gi machani mama machagi mama macha ma oibagi mari oidrabani investigation da fangba duda akhoi gi makhoi ani gi haibadi mama macha ani maki drugs regularly season hai batare masi haibase phajana mayek sengna khangba ngammeba makhoina season ba drug kharasu mayumdagi phangkibani loinena witness singna su confirm toroba makhoi ani du drug addict oi haiba madugi addiction duna su makhoi ani gi problem dubu amuka hena fivum akhaiba ma oi halame financial dispute amadi property gi issue shu lakibani Sunita na magi yum yon thokre magi mama na magi hakto mon khre haina khankhiba adubu yum aduda makhoi ani khak leibasu natib Lakshya gi living partner akhoi gi Aspiria haitare Aspiria Banerjee su lei mahak na chahi koni thoi shure mahak su model ni makhoi gi friend amasu leiri Nikhil Raiko nupasina Aspiria gi classmate oiramba misak ne makhoi mature oiraba akhoi gi flat to the leminari haitare makhoi mari aduda su toxic na yomaba tension drugs ni yom laba mafam aduda samna harabada makhoi na leiri do time bomb ama tham maga leibagum bani ko anytime ekta pokhara kadora bani hari ba bomb duni 4th October 2018 da pokhai gi budusu
3 October 2018 नुंगदांगी मतम ओइरी लक्ष्य सेप्रिया अमदी निखिल चथोकी युम मुदुदगी हाइबा तारे मखोय अहुमक ड्रग्स सिजनरमी याम अखोयगी याम थीना हाई ओइकी हाइबा तारे मखोय अदुगा युम अदुदा पुंग अहुमगा मखाई ताबा मतमदा लक्ष्यना उखी मागी ममा सुनीता करी हाइनो खंगनबा मतोंदा पंगसोंदा सोलमे करी हाइनो खंगदबा हाइबा तारे पंगसोंदा सोलमे ब्लेवरिंग तोरमे मार्क्सु ड्रग यूज तोरंबा याई मतम अदुदा मसिदगी मखोयगी मरक्ता हेटेड आर्गुमेंट तौबा हौना रखिबनी मदुदसु सानरिबा वारिसि ड्रग्स किनी ममा मचानीगी मरक्ता ड्रग की मतांगदा वा ngangnaba हौना रखिबनी हारिबा वासे कयामुक यामना डिस्टर्बिंग ओइगे हाइबबो ममा मचानीगी मरक्ता सुनीताना ममा मोइना मचाबु सेनबगी मुहुत्ता सेक्शन बिबगी मुहुत्ता मचादगी ड्रग लौनबा हाइदना होटनरम अदुमोइनमक नुमितुगी फाइट टू अचंबा मसु ओइखिदे मरमदी अदुके मथिक फिजिकल ओइखरे लक्ष्यना ममादु कन्ना इंथुरमी मदुदा नक्ना लैबा बाथरूम दा तुसन खिरमी अदुके मथिक कन्ना इनलुबना तुसन मतमदा मकोकता वालदुदा नत्रगना फ्लोर यई खाइकिबना अखोइगे ओइगनी न खल्लेबको मागी मकोकतो स्लेवरी इंजुर्ड ओइखि ई भावा थोकपा हौरखिबनी मधुबक्तना मचानुपा लक्ष्यना कैदौगे हाबदा सोक्तना तुसलिबा ममादु चिंखलगा हॉस्पिटल दा पुबगी महुत्ता मा ओइना थोकलक्लगा मपानदगी थोंदो लोनछलम्मे अदुमना अहिंगदुमा लेलमकी कयामुक यामना ngamlibani yengoba nongale haira fawda sunita bathroom da adumak leki मचानुपाना मेडिकल हेल्थ अमता कौखिदे मदुगी महत्ता लाइसंग अमदा चटकी अदुगा स्पिरिचुअल गुम्बा भोला पंडित का उनखिबनी महाकना हाइबदा मागी ममादु मागी मपा असीबदुना सानरगा लैरे मदुगी पूजासु तौनिंगी हाइकी महाकना लागा हारिबा सिंगदु ममादी युमदा बाथरूमदा अदुमक तारगा लैरबनी भोला पंडित पु महाकना युमदुदा पुरगा लाखी पंडितना फ्लैट अदुदा चंगकपगा अखोगी सुनीताबु हेक उबगा हॉस्पिटल दा पुरचो हाइदना लक्ष्यदा हाइखिबनी अदुगा अदुम हनखरे मतमदुदा लक्ष्यना प्राइवेट एम्बुलेंस अमा कौकी अदुबु एम्बुलेंस स्टाफ ना केस टू हैंडल तौबा ngamloyna हाइदोरखी मखोइना हाइबदा लीगल मेडिकल मैटर नि हाइरमेबा मतमदु नुंथिलगी मतमनी पुंग अमा मखाई ताखरे कनामता मतेंग पांगबिनबा लैत्रबदा युमथंगनबा सिंगना पाउ पीखी पुलिसता लोइनना पुलिससु पुंग अनि फावददी यौरखिबनी मतमदु यौबददी अदुके मतिक थेंखरे करिगुंबा लक्ष्यने याम थुना ngaliङै इन्फॉर्म तौरंबा तारगदी सुनीता लेरंबसु याय हाइबदी इंग्लंबसु याय अदु मागी सेक्शन दबा मतौ अमना मागी ममादु लेखिदबनी हौजिकना पुलिसना केस सेनखरे हौरकपदा पुलिसना केस टू अखोगी एक्सीडेंटल डेथ नि हाना हाइरमे मरमदी येंबदसु बाथरूम एक्सीडेंट केस ओइबा याय खनखिबनी अदुबो पोस्टमार्टम रिपोर्ट थोकलकपा मतमददी पुमनमक सेट नाना खंगलके मरमदी सुनीतागे हेड इंजुरी अमदी ब्लड थिक्स ट्रॉमा दगी ओइखिबनी लोइनेना मागी थबाक्तसु सोअंकी मागी मकोक अमदी बैकता असोकपा क्या अमा लेरमे मेडिकल एग्जामिनेशन दसु मार्क्सी एक्सीडेंटली फॉल नत्ते हाइबा खंखिबनी बाथरूम दा वेस्ट वेशिंदु कायरंबा थेंगनकी हाइबा तारे दैट एविडेंस सिंग कलेक्ट तौकी ड्रग्स सु फंकी मदुना मखोय युमदुदा सब्सटेंस सिजने हाइबा ताकलम पुलिसना विटनेस सिंगबु इंटरोगेट सु तौकी असप्रियाबुसु विटनेस उहनकी निखिल रायदसु वहंग हंकी अयुक्ता लागलंबा पंडित मंगोंदसु इंटरोगेट तौई मदुदा लक्ष्यना हाइबा पुमनमक्सु तमनमी हाउजिक इन्वेस्टिगेशन की अचौबा ट्विस्ट सु लाकदौरिबनिको लक्ष्यना हाइबदा मागी मपादो चाही अहुमुक ममांगदा सीखरे मागी थवाई इमागी मसादा चंगबनी आइगी पादुन इमाजिबु पोजेस तौरगा चंगलगा हाटपनी हारमी मसे दसेंगना ओइरिद्रा माना हाइबसु थाजबा यारिबरा पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन तौरी अदुबु मदुदा लक्ष्यगी मपादी हिंगली हाइबा खंगे महाकना हारिदुदी महाकसे मरा लैबा मानदनबा हाइदना महाकना हाइजेनबा ओइरमगदोइनी मपादुबु स्टेशन द कौकी मपाबु उबा मतमदा माना हाटपा नते ब्लैक मैजिक ना सीबनी हाइरम महाकना इंटरोगेशन तौरिंगे मनुंगदा महाक ड्रग्स सिजनरिब्रा हाइबदुसु खनबा याय लोइनेना 5 अक्टोबर ददी महाकु पुलिस ना फाकी मंगोंदा चार्ज पानकी महाकना मदर तौरगी खन्ना तौखिबा नत्रगना मागी एक्शन ना मागी ममादु लेखिद्रे महाकु कोर्टा बुखटपा मतमदसु मीडिया इंटरव्यू ना ब्लैक मैजिक थाजौ हाइजरमे ऑफिसर्स ने इन्वेस्टिगेशन दा ममा मचा अनिमक ड्रग्स एडिक्ट नाक्तनी हाबसु खंगी अदोमदी असेंग थौदोक्सी करीनी हाइदन हाइनिंगी
ꯀꯔꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯇꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯃꯦꯟ ꯁꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯏꯕꯤꯔꯝꯃꯣ ꯁꯤꯒꯨꯝꯂꯕ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯂꯩꯕ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯄꯨꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯆꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝꯗꯒꯤ ꯀꯂꯦꯛ ꯇꯧꯖꯔꯒ ꯍꯥꯞꯆꯕꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯥꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯂꯩꯔꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯋꯥꯔꯤꯁꯤ ꯂꯤꯊꯣꯛꯆꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯁꯣꯏꯈꯤꯕ ꯂꯥꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯉꯥꯛꯄꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕꯗꯣ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗ ꯊꯝꯖꯔꯤ ꯑꯗꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤꯗꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯗ ꯀꯥꯏꯅꯔꯁꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯟꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯁꯤ ꯌꯥꯕꯔꯦ